लागून मोठे मोठे बांगडे पोळे आणि देवान दाखवले देव आहा म्हणून. ओके, फ्रेश बांगड्या सांगचोय बरे तुम्ही. This is biggest bangla in our Goan ocean. Bangla. Okay. दाखव. बांगडा इंग्लिश in mackerel मुडाई. एका bullet मुडाई. Bullet शेवटो. जोय शेवटो. Okay. This is शेवटो. This is kingfish. Baby kingfish. Okay. वो calamari, mandki, one of the popular fish. Mandki. He jellyfish. थोडे लोक जेलीफिश भिवयताय. जेलीफिश इज ऑल्सो फ्रेंडली आणि केन्ना केन्ना लागोल्यांनी होजोता. पूण होजल्या कोकोनट ऑयल और गरम उजो इज व्हेरी गुड. बट उपर वयल्या सारखे बरे काय जायना. ओके, jellyfish, some are good, some is only itching, so you nothing to scared. Okay. आणि याका आम्ही थोडी मुडाई इंग्लिश इन बाराकुडा. ओके, आता भुरगे इचाताय हे फुलोल ते कित कामून. दिस इज वन ऑफ द डेंजरस फिश फॉर फिशरमॅन. कित्याक तेंगेले दांत चोय मनशा भाशी हे आमगेले जाळ कातोयता आणि सगळे नुस्त्या सोटा. एका इंग्लिशीन कोच मुटाय कित्याक पोसकोड्या भाशेन फुलोयता आणि इंग्लिशीन म्हाकाय नाम खबर आसना पूण तुम सांगिल्ले प्रॉपर फिश. सो लुक. ओके, सो अब तुम हॅपी जाले. व्हेरी गुड. सो आता फादर कम फादर तुमगेले लॉयला इस्कला भुरग्यांनी तांकां एक्सपिरियन्स दिसत तो मातशें तांकां एक्सप्लेन करचें. सो दुसऱ्या इस्कलांनी What do you have to say about your experience? One of you will speak. Let's listen. Yes, Renan. Speak your experience. Come this side. Yeah. I felt it's my first time catching the fish. I felt very good. Nothing else. Okay, how much hard work it is for fishermen? It is very hard. Just because all of us were there, it happened faster. I feel like. Yeah, that's So, all. what do you think? Fishermen do hard work? Yes, of course. Of course. How many of you believe that fishermen do a very hard work? So one more time, hip hip hooray for fishermen! We together came as a community to get this catch. What fun we don't have in class, we had over here. And for that we want to thank you. Every day is a good day.